Wengenza ukuthi nginibelele nginamukele kuzonke indawo la kuzovunywa khona le video igama ngumsizi aka Nkosi Admin. Awuqala ngale channel qinisekisa ukuthi subscribe uzokwazi zonke izinto engiyiposta kuyona ke le channel. Udaba kolubhlungu udaba olwenzeke lapha eThembisa eIvory. Wengenza kwethu la khona owesifazane omnyango 37 agcine ke esezibulala wabulala kanye nezingane zakhe. Condolences to the family. Siyazi ukuthi ke isimo esifana nalesi akusona isimo esilula neze. Ubhuti mhlambe maye ngayichaza isikhuluma naye ubhuti ubani wakwabani? Okay, okhulumayo uRobert Majekwana. Indoda yakasiso Mufi. So she was my sister-in-law. Yeah, kuyinto engasiphathanga kahle emoyeni. Masizwa vele sike sasibuza ukuthi kahle kungaba kuyiqiniso yini into enzekile. So sasithola seke sisiphuthuma siza la sekuthola umlayezo late around past 8 sihleze endlini ukuthi unkosikazi ofonelwe ubhuti wabo ethi no uyafonelwa yena ukuthi no usisi la endlini bazama ukuthi bamfonele or bamgogotele mara akavuli. So bacela ukuthi size sizokwazi usicheke sibone ukuthi yonke into engaba ihamba kahle na. So senze kanjalo sasuka eCampton Park sikhombe khona la eThembisa. Sithe sendleleni sabe kwaba sekungena iphone call vele ukuthi no kunjalo usisi yena akasekho nabantwana ababili. Sithe masifika vele ngangena phakathi ngaba sengibona vele ukuthi hawo njalo ngibathole balele usisi nabantwana ababili. Kuyinto ebuhlungu mangibheka ngithola abantu balele ngike ngathi ngithi ngibheka itemperature ngibabambe ngizwe ipulse ngizwe ukuthi bangaba basekhona basaphila na. But ngithe mangiqala ukubamba lo mfana omdala ngabe sengizwe umzimba vele ubanda ngabe sengibona vele ukuthi akusekho ngiphinde ngadlulela kulowo omncane ngabona vele ukuthi no akusena mphefumulo umama khona azange ngisaye vele ngoba nje mangibheka bengibona ukuthi bekaphuma igwebu umuntu ophuma igwebu alele. So ke mase ngibheka endlini ngabe sengithola ukuthi kunencwadi bekayishile yena. Ngathola ukubona ukuthi kube kunama case ama container wedanani yabantwana le yogurt nama juice wabantwana. So ke mangibheka kuyo lo danani ngibonile ukuthi kunemuthi lo wamagundwane sobiza uAlprim lo mnyama bobonakalisa vele ukuthi uqwele. So nathi sinensolo zokuthi angaba abafakele idanana abantwana babesebehla bangazi ukuthi into bayidlayo seyifakiwe ishevu. Emini uke wafaka yena ama status but kuyinto azange ngiyithathele mina phezulu ukuthi mhlawumbe ngaba kunento wrong ngoba uvele wabhala wathi no ngiyanithanda nonke. So kube into vele ethe mhlambe kimi hayi umuntu osibhalelayo kusho no uyasithanda sonke. It never came into my mind ukuthi mhlambe ngama challenge ayicabangayo yona ukuthi asithathele umphefumulo wakhe nabantwana. So yeah into enzekile abantwana ababili basekho noma wakhona. Sinjani isimo umndeni unjani omakhelwane ukushaqeka nani ngoba wena futhi kuyabonakala ukuthi ufana ne-first responder wena ufike wa-analyze yonke situation? No kunzima bafo it's akuyona into elula especially mawuthi ungena endaweni uthole lifeless bodies zilele nje phansi akunamphefumulo akunanix especially the little ones. Thanda ukubanzima ngoba balingana nabamabantwana kuabantwana bebadlala bonke sonke isikhathi. So kusazobanzima ukuthi ngibatshele kahle kuhle ama cousins wabo awasekho. Yeah, it's very painful. Then a family enye it's sisiyazisile but njengowazi ukuthi sibuya eZimbabwe and because of that situation family it's all scattered around. Khona la eGoli abanye eDurban abanye eCape Town and some of them even out of eGoli. So sibazisile kube into vele nabo abayithatha ngayo ayibaphatha kahle.
but they are still shocked nabo, as we are also still shocked ukuthi did it have to go this way, but ngoba sekwenzekile intanda kaNkulunkulu. Sikhuluma nje baselapha ngaphakathi njengoba kunamaphoyisa basalele bazolanda. Yebo,